Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanuk mana yang waktu di tanundikan pentingan sa mga padandauan o agamatan o agamista. Sa ayat mana kebukan sa bendingan sa giyang kaya makapatauras nagyang ko to hadith ika-20 sa giyang ko to mga hadith kita no di bendingan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apat sa giyang ko to mga hadith tinimu Imam An-Nawawi sa may ito kitab bituin yan sa Arba'una An-Nawawiyah. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na bituin sa Arba'una An-Nawawiyah. Sa katayas kanyan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Mas'ud Uqbata bin Amru al-Ansari al-Badri radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Ayamanan yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na miya katite yang kon kay Abi Mas'ud Amai Mas'ud agyuto su Uqba awatay Amru al-Ansari al-Badri amiyas wa Allah subhanahu wa ta'ala si kirana dua si hagyang kutua Uqba aku si amayana Amru Peter Abi Musa si Uqba Peter kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata natigyan na padatigyan sa riya uto mga taon si ku mga kateru kana nabi si ku miyang una padatigyan mata natigyan na pad sa riya uto mga taon mga kateru o mga nabi amiyang una mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na gyang kutuwa Ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Upama ka tigyan ka di ka kaya nanggal pegang atiyan sa sad na tigyan sa kabaya ka. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko naman nagyang ka na hadith ng maurip Allah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to katiruan yan ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Upama tigyan ka di ka kaya nanggal pegang atiyan sa kabaya ka mga urip Allah. Ayam anan yang kon na igira ko nagyang ko tuwa shay akong galibugan ka mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba dapat ikaya na ngilibugan ka natiyin mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana wad na pangilibugan ka tiyin na shay akanaba tiyin dapat ubagay ikimamala uli na ikaya na ngilibugan ka mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa dir katiyan dapat makar nagyang kutua kaya ang urip Allah subhanahu wa ta'ala kagiyagian ko tapong gilibukin kana kenaba marata kenaba piyaka sisingay kenaba dapat ikaya mga urip Allah subhanahu wa ta'ala giyan ipaganaya maanan niya kung mga urip Allah ikadua kaya pamanerong mga ulama mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na igira ko na miyada so kaya si ikutaw mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nang gilibukin niyan sa sarin sa kabayaan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa kaya agyang kutuwa kaya sa iku ginawa niyan na marata di marata piyaka sisingay sa di piyaka sisingay agalibuk ko di nakateru na di niyan di teruun o di niyan di gilibukin maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa kaya agyang kutuwa sifat akaya sa ginawa niyan maurip Allah. Ginana mo maurip Allah subhanahu wa ta'ala apkay laytan so sabad mga tao aki ada sa mamala adila din ding gelubag nagyang kutuwa piyaka sisingay adusa udina kateru udina din ding gelubag ang maurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa piyaka sisingay agalubag ang mga dusa sa din mamalaw maurip Allah apiki laytan din kung madakalataw maurip Allah subhanahu wa ta'ala
kailangan kita ka semangat tau. Adinya di kaya agian kutuan niya di kapakan dosa, di niyan di kapakan priba, di niyan di kapakan pagin sa palaber, di niyan di kapakan pamaganta, di niyan di kapakan suruyan, di niyan di kapakan pero sa galubot marata maurit na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana sebut sa kiyang kana hadith na subsu kaya maurit na Allah subhanahu wa ta'ala na sifat tatantu mapiya maurit na Allah. May bisa pada hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata natigyan na so kaya na datigyan na kita linguman yan na inunta na mapiya maurit na Allah subhanahu wa ta'ala. Maurit na Allah. Gina ni manusia, sumukmin na kailangan na mapadala mo na gyan ka na sifat mamala o di na kaya maurit na Allah subhanahu wa ta'ala. Sitan butagi sa diyan nga, kuwan ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.